ngenxa yomuntu oyedwa onqabela ukuguqela umuntu. Kodwa bazalwane, uverse 8 uthi uHamani waya kwaShivaroshi inkosi. Wathi enkosini, inkosi, kunesizwe esincane esithunjiwe sihlakazekile sahlakazekela embusweni wakho. La ezweni lakho sikuwo wonke ama-province. Kodwa manje kukhona into esiyinotisile ngalesi sizwe ukuthi isiko la noma ngendlela esiphila ngayo kuthe kuhluka nendlela esiphila ngayo. Number 2, noma sithunjiwe siphakathi kwethu asiyekile imkhuba yazo. Kodwa bazalwane, sesinotisile ngalesi sizwe ukuthi noma sisezweni lokuthunjwa kodwa indlela esiphila ngayo ihluka ngempela phakathi kwethu. Wathi uHamani kukuhle enkosi ukuthi siqhubeka laba bantu baphila ngalendlela ezweni lakithi abachithwe, ababulawe, asifuna abantu abazokwenzela umsebenzi. Uthi uHamani waze wakhipha imali esikhwameni sakhe wathi, khululeka nkosi, esikhwameni sakhe mawungakhiphi nesente yimina engizoyifunela abantu abazobulela wonke amaJuda ezweni lakho, bazokhokhelwa yimi. Kwakuphuma icontract, kwakhishwa ama-CV, abantu bayofexa bahamba kwi-interview ukuthi kumele kuqedwa ngamaJuda ezweni lokuthunjwa. Babulawela ukuthi into yabo bamile kuyo. Kodwa bazalwane, babulawela ukuthi entweni yabo abakholelwa kuyo ezweni lokuthunjwa abaguquki, noma inkosi yavuma noma ingabe inkosi ayivumi, kodwa bayasasa egazini ukuthi bangamaJuda. Phela angithi emthethweni kwakubhaliwe ukuthi woyikhonza uNkulunkulu, uJehova uNkulunkulu wakho, ungabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, ungayibazeli ezinye izithombe. uHamani uMordekhaya wakubamba ezweni lokuthunjwa, bayithunjwa wakhumbula ukuthi noma sithunjiwe kodwa mina ngingumJuda. Ngizoshola kwabazalwane bese siyathandaza ukuthi mina ngingumKristu. Akathi sikafishane before sithandaza lento le bese siyathandaza. Kwenzeka the same thing ngaba laba bafana abancane laba oDaniel, oShadrach, Abednego noMeshach. Lithi iBhayibheli isizwe sakwaIsrael sahlukana kabili, kwakhona iNorthern Kingdom neSouthern Kingdom, sahlukana kabili. uJuda lo sifunda ngalo lithi iBhayibheli wathunjwa wathinjwela eBhabhiloni. Uma ethunjwela eBhabhiloni uJuda, mawufunda uchapter 1 wakhona uverse number 6 lithi iBhayibheli kwaphuma isimemezelo ukuthi eBhabhiloni lonke kuyoba khona isithombe. La eBhabhiloni kuyoba makuzwakala kukhala umsindo, wonke umuntu okhona eBhabhiloni akaguqa phansi athandaza. Lithi iBhayibheli kwaba khona abafana abawu4 abayikhumbulayo ukuthi nokuba sisezweni lokuthunjwa kodwa singamaJuda. Amen. Lithi iBhayibheli verse number 2 verse number 8 lithi iBhayibheli kwazwakala ukuthi uDaniel uma kushawa ithuba lokuthi uthandazo, lithi iBhayibheli indlu ehleli kuyo yayibheke ngaseJerusalem. Lithi iBhayibheli wayivula ifastele abhekisa iJerusalem ethandaza. Lithi iBhayibheli base bakunothisa ukuthi kunabafana abawu4 la eBhabhiloni. Kodwa bazalwane, uJuda wathunjwa eminingi, kabe khona abapristi, khona ababonga ukuhlobo lwabantu, kodwa kwabonakala abantu abawu4 abethi mabesezweni lokuthunjwa bangakhohlwa ukuthi bangamaJuda. Lithi iBhayibheli kwaphuma enye inkosi enye yezikhulu zihamba zoyotshela inkosi ukuthi azi inkosi, khona into esinotisile futhi lembusweni wakho. Angithi wena nkosi wena wakhipha umthetho ukuthi bonke abantu makushaka uzwakala umsindo abaguqe phansi bethandaza, kodwa kunabantu abawu4 abakwenzi lokho. Lithi iBhayibheli banikezwe ithuba labafana babizwa baletha phambi kwenkosi. Lithi iBhayibheli wabuza ukuthi nenza ngamabomu yini ukuthi uma kumele kuguqa uthandaza esithombe nina aniguqe, nenza ngamabomu yini? Nizwile yini ukuthi ongakwenzi lokho khona umlilo ozophonswa kuwo? Lithi iBhayibheli abafana baphendula bathi nokuba uNkulunkulu wethu okhonzwa yithi uzosikhulula emlilweni, kodwa makwenzekile wangasikhulula kuyosala kwazeke ukuthi khona abafana abathunja bayekwelinye ilizwe bangayilandeli imkhuba yakona, bangakudla nokudla kwalolo lizwe. Abazalwane, lento le ayicalanga endabeni yoguqa izithombe, icala ekudleni. Lithi iBhayibheli verse number 6 wakhona, lithi iBhayibheli lapha eBhabhiloni kwakunokudla akwakubekiwe kunalokhu uhlobo lowayeni. UNkulunkulu wayemtshelile uIsrael ukuthi ukhona uhlobo lwezilwane
ongavumelekile ukuthi alidle uma befika eBabylon bathola itafula lenkosi ukudekwe lokuhlobo lwezilwane wakhumbula uDaniel wathi asidle kwasani thina so kunokuthi sithamasa lapha etafuleni okwesibili bebazi labafana ukuthi lokhu kudla lapha yakuhamba kuyobikwa emadlozini kuyobikwa ezithixweni and ukuthi ukudliwa wathi labafana ngeke sikwazi ukuyingcolisa kunaloko singamana sidle umfini kunokuthi sidayisa ngoNkulunkulu ezweni lokuthunjwa amen bathatha labafana bafaka esithandweni somlilo thi iBhayibheli walimela izwi lakhe ke ngikhulume nani bazalwane namhlanje kuseni sandelwa abazalwane kulezi nsuku ukuthi bayikhohlile ukuthi bangamaKristu bacompromise ngayo yonke indlela ocabanga ngayo ngoba bayikhohlile lento yabo ukuthi bangamaKristu siya sacrifice sicompromise ngevangeli ngoba sifuna ukunconywa endaweni nabantu esiphila kubona kunezinye sezinto esizenzela ukuthi sesenzela bona ukuthi basibona ukuthi siyakhola cha ezweni lokuthunjwa siyathanda noma basithandi khona izinto esingazenzi abakwashembe nangephutha noma ngabe upheka ukudla okumnandi kangakanani ngoba kupheka nje ngomgqibela bakudla abayingeni indaba yakho kodwa ke thina abazalwane le ndaba ukuthi umuntu engumuKristu kodwa angasimeli stand angayimela angabi na backbone yabona ukuyimela lento othi uyiyo abazalwane behluleka ukumela into abakholelwa kuyo abakwashembe imshadi bayenza ngesonto bayazi ukuthi le group yalabo abantu kuthiwa abazalwane basolova emasontweni bezala uma wena wakhe wayenza ngomgqibela bezi ngoba bayayimela into abakholwa yiyo bazalwane singamaKristu wabatshela ukuthi uma batha ukwenza ingani lokhu bathi cha ngumKristu and ngokwesikompilo labaKristu khona izinto esingazenzi uNkulunkulu watshela uIsrayeli wathi ningabathatha bezizwe Niyangizwa bazalwane kwasho uNkulunkulu etshela bezizwe ukuthi ningabashadi abezizwe kusho uNkulunkulu etshela uIsrayeli ningamshadi umuntu wabezizwe and uNew Testament uNkulunkulu mayaqhubeka ukukhuluma nabantwana bakaNkulunkulu uthi ukukhanya noma umnyama akuhlangana uma kwenzekile wegugu bakubuza ukuthi abafana bangakholwa awumthandi ngani umtshela ukuthi cha ngumKristu anakumthatho kaNkulunkulu ukuthi thina nabantu abangakholwa asihlangane namhlanje abazalwane bacompromise ngayo yonke into ecabangayo bathi hayi uzophenduka phakathi siyabazwana banankinga labazalwane kwenzeka omamnyoka abathandana nobamnyoka le baze basindiswa benabo kodwa laba banamhlanje umuntu etshelwe kahle ukuthi ukukhanya noma umnyama akuhlangana athi ngizomshintsha umuntu uzomshintsha kanjani umuntu kodwa bazalwane ngempela ungakhe yabona mina ekhaya ngaxoshwa ekhaya kithi mina ngaxoshwa nje ebusuku ngabo 8 wathi ufethu vele umuntu foko office manje uzenze umKristu phuma la kwami ngahamba ngalelo la ngekhaya ngimela into yami ukuthi I will never compromise ngoba ngiyazi ukuthi impilo engiphila manje okwesikhashana khona uNkulunkulu umnikazi wezulu egcineni kosuku la siya khona kunabazalwane abalove esontweni bemngcwabeni yabo ukuthi ngifana mani aseke indaba emngcwabo siyabuya endabeni emngcwabo kufanele lento mina uma thiwa ngelinye ilanga ngiba nesitifiketi sokushadisa umuntu ongakholwa abantu abangakholwa mina ngemoshadisa ngoba manje nginombuzo ukuthi umuntu ongakholwa mangimshadisa ngithini cha nginombuzo oqala ngithini vele abantu abangakholwa ngibafungisa ukuthini ngibafungisa ngoNkulunkulu abangakholelwa kuye kanjani cha ngempela ngibafungisa ukuthini abantu abangakholwa kodwa ke thina abantwana bakaNkulunkulu abona lento esithi ivangeli likaNkulunkulu abona baba umkhosi kumele ukuhamba baze ekhaya ukuthi nakuma nakhe na izinto ngesonto yazini ukuthi umkhonza ngeke abekhona kodwa ke thina abazalwane thina esindisiwe lento siyayicompromise kuyaziwa ukuthi lento esikhuluma hiya asiyimeli cha asimele lento sikhuluma kuphela ngomlomo kodwa khona abantu abama bathi thina singamaJuda uNkulunkulu akasivusela abantu namhlanje abazoma bathi thina singamaKristu amen ngale kwaloko ivangeli likaNkulunkulu liyohlanjazwa emhlabeni esiphila kuwona nabo gugu laba bakholwa kahle uma belama sebaphumile basemagoli ungabaphika ngoba lento abakholelwa kuye ngisho nabangani abaphila nabo abayibona akakwazi ukuma phakathi kwabangani athi ngingumKristu amen
Namhlanje ivangeli nje uxovele njengazo zonke indlela yabo ngoba vela thina siya compromise thina yonke into yethu si welcome wonke umuntu. Kumele bakwazi umthoko ukuthi ebazi ukuthi khona izinto angeke uzenze bathanda bengathandi ngiyayimena ngeke ngikwenze. So kuba lenza umshado nithi kuzoshadwa ngesonto angikho. Ngoba nabo uma bazoshada ngomgqibela ngeke beze kuwe. Thina siyayimela into esikholwa ngayo. Simele kuze kube sekufeni. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uIsrael ehamba esendleleni abakwaIsrael bekhonzela izithombe bayikhonzela amanye amakhosi. Lithi iBhayibheli uJoshua wadonsa umndeni wakhe wawubeka emva kwakhe. Wathi abafethu ngicela kumemezela phakathi kwenina nonke. Namhlanje akhe niphumele obani. Mina nomndeni wami siyokhonza uNkulunkulu. Nina niyokhonza abantu uNkulunkulu oseyintabeni noma uJehova owasikhipha ezweni lobugqila phumela nobala. Abekho abazalwana abanjalo. Abazobe behlushwa bebulawe liqiniso never. Singamana siphume sihamba ngoba phela lento yethu yabona kumele ibalance. Kukhona abantu abangeke bakholwa ngoba lento yethu sikhuluma thina simeli. Awu amen. Makuthiwa nje kwangibulwa amatshe nabanye abazalwane babona bekhona ematsheni kwangibulwa manje balapho phakathi. Amakhanda amancane beyifihla badla inyama ngasemakhoneni. Uthi uselana leli kholwa leli elingakholela kulento elikholelwa kuyona. Bakholwa mabela phakathi kwethu. Kodwa namdayisa uChrist. Dingabantu abagwala waye ezulwini. Funa abantu abazomumela obala, abazoma ehlanganeleni bathi mina ngumKristu. Nyama amadlozi angihambi, angambulani namatshe, angisenzi zonke izinto ezenziwayo. Danini amen. Njengohlobo labantu abanjani. Kodwa zonke ezenziwayo la, umthonke khona insizwe engangani ithi gunda lamakhanda la ngathi izembe la emakhanda. Ubakubuza uthi agunde